Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong tray ka 108 henne kasngi kilapan bana bakin weng no ya kajing sange tray kam jongki. Hadian baka sorkar kala ay da kajing thok syaki. Habakren bat kinong thok khubor u public secretary jong ka memory wu uba Joseph Pingrom. Ulay thu bahinen ka janmiet ka sorkar kala pha da kajing thok syaki. Hadian bana kalyang ka jongki kila dawa baka sorkar ka ban ay da kajing thok. Hakabaya day bat ki kular ba kila dawa. Nakaliang ba Joseph ulaong baka 108 kan sedang bantray kambiang ban syakri ya upat ba nadu menta kasngi bat kan sedang nadu kapor hinyaw ba je janmien hanong ba syalong. Respon ke government yang ini te hadin bingila ada pej kata ke city te dari bangin ong bangila hun 100% te kata te kalau ngumta geng 70-30% te nomor kidang don ki kam ki basa na kaleng jong government ba kahapan pendap te na kaleng jong government du kala request hengi ba in kal off no extra hadin jong gato ka city ba kila pha ini te ngi sutu ba ka government kadan ka proses ban panya ya kani kam sekmat bat kumjuru ya ka demand jungi ya ka salary ru betul long la yo aja kata ka demand salary poin hi kalong ba apakah government kala proses ya kene kumba kala ong gu daktin kacingnya kedua bat ki help minister te kumjuru ngi la yo ka cing tho tengi syania ha ka wisdom jong ka government bahkan nang penyak ikam namar kumbala ong ha ka city ba hadu ubanai Februari kin sayo kata ka ya ka rokom trikam ke bakam biang bat kemenang konkret susu bat kemenang penbet biang susu ya kini service ti hadin jong tu pada tengi ni kumtah ini syania ha government bahkan pej hadin jong ke 31st March baka government kan num bakalasyo bahkan pelong pada ini ba inang ki ngiru so sun ai ni pai ba bangi hapan ki tandai ka hok ngiru ni hap pada banyak ki dai bangi ong ba gara ni ki ni pakat ne taru ba yo safar pai ba ni ngiru ni rekam ni ko jam din ba nilai emergement ko penting ting ong jam ta ba kanika agitation kanika strike ini ni call off bat kata kan dai ni bu sibet kan nyo buji men bat iki badan hapok selong nadu sibet hi kan nyo buji men kan sayat kawan jerit ki pai ba kan sei kawan jerit ya politis mungkin bat ki pai ba kan salak ban kole kawan jerit du kan satrekam nadu sibet kan nyo buji sejrong kita ki ba hapok selong te iki badan sabar jong selong pada tak hadu bakin dal apoi sapok jaka bagi base tak hadu bakin da ka ambulans kan dal apoi sa location jong ki dan kin sa update sa ERC sa call center bagi long aktif ni kata hi kowe tengi kumong ong mana ni kelempat ong bangi la akut ya ka agitation ni handai ni try dekat buat sarkar bahkan pembet pembang ya kani service bat ya kani ka kam ngin senang bodin biang kelang ba ka kam kelong bayar nanti nomor ba ka demand jungi na kaleng sarkar kala tip sahi ya kata ka job security ya tangi stress ya kata hiru te kumbala pensai kat kum ke city bangi la pulih ke bangamla ban disclose ni te ngin sutu ngin sa follow up ya ka kam na kaleng jong ka sarkar kalau ong ba nginum compromise ha ka bay debat kani service lada dai menuru lada kadai yangi baterai na lada kadai na kaleng ka government habal ong numla ban compromise buat ka government itself la biru kan haban bat ektin bakran nak ban compromise ya kaya PM jong bro jong upai ba safari kani ka kam haba ngi strike kumne te na kaleng jong government te ka katahi ka pensaingi ba kat kung di kerem di help minister ru baya kung bangi demand mengiru baya ke JVK ngim dei suban ngim long ngim pedang su ke JVK na kaleng jong government kat leng baju help minister ru ilong bangin intermediate no ya ke JVK ha banai match yang mentah kan ka no banai match kat ban poi hadu banai match te ke matron tengiru kung mangila pen bana kini aga press tu si bangi mi na secretariat ru bangi ong bangin flu hi yang mentah ini flu lang hi bat ka jempenya jong sarkar kat kini ka salary ka bangi yo tak hadu jong ka banai match lai poetrik nang tu satai pada gadai kajing start juga government kena banlet nomor ba kumbala keren hak city ba hadu benai Februari ngin sayo ngin saka government kan selak ban peri ikam jam ka kumu ke proses juga kayat te nadin jam tu pada ka dai hak wisdom jong government kena bukan pekat banlet ini tamu ngila stand form yang kata ka demand jungi ba ya ke JVK ngin melak cuban pedang
kata nak kalian government tu kelak keren saya kata ba interminate no long lakut kontrak pernah maj namar katkum ki demand ki jungi ki long artli koi ka salary bat koi ka job security mo te katkum ka salary ka ba ki ai ni ki long ba katkum kata ka minimum wages te nak kalian jungi kum ka union hi ka union abang iseng ke union yang nak bentak union is for the welfare of all the employees no tinggi yang nak bentak bahak kamiat jong baro ki paranong trei ke katkum ketu ka ya ketulop bagi ong katkum ka minimum wages nak yang jungi ka jing sha ngimpap sengupun nomor belai kum kinong trei ngimdei ki ngimham apo jongka minimum wages maka sarkar kum katu hika demand ke bangi labu ba ka sarkar ka deban ban siwingi kat kum badai haka government norms te nang tade kata ka job security mengi ongno mo ka job security jungi kampat rung rang tu kemut ba ngi call off ya ka strike tu namar ngimdei ki pressure group dan ki outfits namar ngide kita ki interest group ipek de nak interest jong ki ba nak interest jong babun balang mah atum juru ang taka interest jong sarkar tingi sim ya ka sinjam ban call off no ekni ka strike namar ba at least something ni layo hi nak sarkar ba nak approve ya kata ka new wages ini tingi sungu mah kata te kawai ngaku ade ban mention hang ni ba ha katu ka city kala tho ba ka government kan tang don under process te si syangi sungu iktangi i ru ba kala proses e aka jingi i bang ya ki paperwork te tang ba na ka jing sungu hi jungi kum ka union bang ong mene bang yeng nang betaka welfare jong berpan ni sungu ba ka government sa sisin pan ni ka message sa government ba kamdei ba kanang repeat you ya kani ka mistake kani ka ba ka mistake jung ka kolong ba ka ai syaki company lani bakan outsource lani bakan kata ka di ka demand ka jungi jong kum ka union hi ba ka government kamdei ban repeat kani ka mistake bakan ai kontrak lani ban outsource lani ban ai patski company ni dawahi baka sarkar ka deban simti ban panyak hi ya kani ka kam tengi iko ngu hi kata ka jing ong jong ka sarkar ba kadang yak kadang proses mo kadang work out ke ni pediang ya kata bat ngingej scam baka sarkar kan le ya kata bat kala tho ang tu baka report kan ai how benai feb tengi bu ya kani hadu benai feb ni pej lada kalong sisa ni am gumta te lada ka yak bet jai renti te ka kam jungiru kan kala biang ndai lada kam yak bet kat kum kitu gijing tho kemut ni ru ni sepet ke sinjam ni hak panang jam pak sekman tangi buram ka sarkar bakala bu por mo adu ni kat Aprek ni kandai sni ba play ki sau play lagi ambulans kila su yang nak ni trai hadu kat ka jing kata ik ba ka jingta kabala jur ba ngala ban ong ya kipat ba ngila sus asia kipat ba namar kani ka kumbang la ong mene kani ka service ka along ka jing mentoi ka bakraw na ka tau pat ba nang sunong jong ka state ibaro ka wei mo te ni smutu ya kata namar ki hangi hi personal hanga hiru kila don bun gi bafun bagi kwa 108 mo ki ong ka ya don ha ka strike mo ngong hoi ken ki ong ba ni phun stu ki ong batang don strike ngong kade ke ngi sus e na kamta jong ki ndrei long na kamta jong ladiru yang ni hab ban ya fight hi ya ka hok jong la jong demu ni lap ba kan ko sarkar ka bamantar long amnang wa ban batai dukat no tang balong kat ke long ki acknowledge ti yang kum kita ki workers tengi i ba ka sarkar insya long apa badang long dang dei ki bare man te long bun ki sengap nama beli halik se tu kapor bak kontrak kadang don anda kadang don kata kontrak mah yut kim la banyak kat kum kata ka ya la ja kata ka polisi dan dia kata ka MOU bakila assign bat ki
Di halek se kadai nak kata kadauru te bat ni bun ni long chadis ni long discourage mana nak long hakapor bersha bengi ki dai hakapor mentapat long ni sung kemen shibun ni long ba at least ka sarkar yang ni long kadang kasngap ka ai ni kita kajing tho ka ka baki la yu hama kelas hakalas yu ni pan kita ni kemyo ki jing tho this time habang ni ki kum ni ka sarkar kasngap yang ni long yang kuleshibun mau due respect is James Ru ba ila le yang ni kata ila ai ni dah kata kajing tho ban penhun yang ni ba ila request ru ba ngin call off legislate bing ha perkhat dia kan ka epidemic act ru di nakaliang jang ai kuble ya is James Ru nama ila le shitom i acknowledge yang ni di kalong very yang ni ru kalong very encourage kalong encourage kan yang ni namar ba kajing le jong i long nam ta jing kajing chimkhya jong i nam ta jong i Alis dah kablong makna kami minta tambah ki ai ni kita kohop long kablong kum tentu kopor mensha bangim dan ho ngi ngi long isha discourage sang ba mentapat haka this time pada long ilong very ngilong kadan hi kanya kata kajing iu kajing kata ka nong kum no kata kajing ka hop okay ki ai ngi long i kemen sibun baki acknowledge ngi kum ka union dikum kita ki workers di kijing ki jongi ma kishim khia halot kata tikila ai ngi kata jing tho ya ngilong so thankfully is James and ya kiwe ru ki khamta mi ki seng halang ru dong kila don bat ngina do bas dang hadu mentag an ngangai ru banang ni sakmat ru kinang yai don rengkat bat ngi hi di kajing support ke jongki kajing elam ke jongki di long namar blai kani ka service ka di namta kari ba kajat benri namta ka state hi barok ka we Fi responsibility ru kadahi GVK marketip kawan jo kadahi ka wasitri pat ba mangir widang ke interest si kum ki NGO nam ta pat ba ka ka bangi kwa man kan shai pat sha GVK pat sha sarkar namanta ki tu ki strike ki baglaya ni ta na shpos ni mana kaliang jungi mga sang ni kwa ba kren sha GVK pat sha sarkar ba kam deban ot ya kutulop jungi ka deban si But kawai pat ka bang ikwa man ay ka point ka baar ka long ba how much Lifeway kamar kani kontrak kan kut no but ngiru ngim kwa syu pa kani company dan hande stick ang tama kasang balada karang yai penyat nang naka Lifeway trick skmat kan continue ban saim biang bat kani ka GVK kontrak ni hinom sya talilay kata 100% ni shimbe tik way pat step 2 weeks jam ban kiting ya kani ke GVK namargan ong feel ada kam feel kani ke GVK kan mi kani problem adu kan ni kumang ong feel ka pisa ka khandai kulur bak sarkar ka ai ngi ayo jing khan kilap ka ni ke GVK ka pelutang saw kulur hak sistem san kulur sanu go bo pisa salary ru de hadu menta balang ini ke jing ke ka salary juki ka lakio ha tinagaliang jungi ru ibu ba kani ka message government ba kontrak kan kut Lifeway ba kani company ka de melino